o tu o le launga mo le neita e ao e whapea. O le mamalu siri siri ese. O le mamalu siri siri ese. Upo le atu nuu a malu I fale e malu fo I fafo. O se upo lo atangi ai le ma le lei, ma le fai ai nga le lei I le tangata, ma lona tu a tangata. O lo atangi ai le vata pui ma le vano nofo, ua mamapo ma mautu. Ao motu ngā awhalama ia si o tātou watu nuu. Ewa ai langona me ma langona le fia I tu langa loa ia, ma mana ia I le vātangata. Aia le vā male atua. O le vala tonu lama leo o loo tala noa I Paulo I le ekalesia I Korinito, e pei ona tātou whaitawina I le neitai au. O le vātapu ia o le tangata male atua, ma le tangata ma le tūlafono. O mai au na tosi lauti e Paulo, le tala le leia Yesu Keriso I to tonu o Korinito. Pei tai ua ngalo ia I lātou le tā ua o ngā Paulo. Pei ona iaila na tusi mua I le ekalesia lava le ne e tas. Ua siri ona popole le mālosi o le tūlafono. Nai lo le mālosi o le tala le lei, ua lātou I loa ia Yesu Keriso. O le mālosi o le tūlafono, o loo a ngai ai tusinga o le whianginga tuai. Ao tūlafono e le falalafua e au noa masona whaasalanga. O tūlafono na tūsia I papa maa e le atua, ma tuuina ifo ia Mose pei ona iai le fua iupe fitu. O le ana leo le whaatusa tusa I le apostolo, o le tūlafono a Mose mai le whianginga tuai. Ma le tala le leia Yesu Keriso pe ona tātou whaitawina. Manino le mafuli o le mawhauwhaunga o Paulo I le tala le leia Yesu Keriso. Ina ua ia fesilingia Korinito I le whaiupe valu. E le matua siri ea le mamalu o le sauninga ua o mai I le anganga. A o le anganga ua so oa le fau ma le fau. I le ngaluenga whaaola Yesu Keriso I le lalolangi se ia o mai I le taiminei. Tā lofa I le nau o le apostolo Paulo. Ua fe furisai whala au mamafa e Korinito le tala le lei, ma le tūlafono. Tā lofa I le nau o le apostolo. Ua mai le ona whaatuatua. Ua manatu I le tau a miotonuina o le whaatuatua. Ngalo le ekalesia I Korinito. E lea I lama se mamalu siri ese I le tūlafono. Aua fo'i o le tonga lama I o le tūlafono le whengainga tuai. E iai lama anu na whaasalanga. Tātou mai tau mai lama I le tala whaasolopito Israelu. Na ona o si tai lama o Israelu, tō whaaua e le atua whaamanianga. Leo si ta. Wheiloa I mamala ma puapuanga. A leo noa ma le salamo, e le toi li liu mai whafonga alofa o le atua. Pei tai o le talo le lei a Yesu Keriso. Manatu Paulo o loto iai le mamalu siri ese o le atua. A leo a manino le lei fua iupu avea nei ma tātou matua. O la Paulo. A whaisa mamalu sauninga na o mai ai le whaasala. E matua siri atu o na mamalu o le sauninga e o mai ai le amiotonu. O le iunga le nao le tūlafono. O le whaasala. A o le iunga o le talia o le tala le leia Yesu Keriso. O le amiotonu. O le whea ea uasiri. Fua iupa se fulu. O loo manino mai ai, e le ai a se isi mamalu siri ese, na I loo le mamalu siri ese o le atua. Na toi na mai e Yesu Keriso I le lalolangi. O le whea ngainga fau le nā. O le whea ngainga wa whaafauina I le vā o le atua ma le tangata. E le o se whea ngainga e tau I le whaasalanga. A o le whea ngainga e whanau mai ai le amiotonu ma le mamalu siri ese o le atua.
Samoa e malau whaafafonga ta pua i le nei tae au. Manatu o se wha manatu ta ua lea, mo i tātou i le nei aso. Ao tātou fau e a matalia fe au mga luenga. O le wha manatu o Paulo, awana i ngalo le winga moni o le tala le lei a Yesu Keriso. O le tala tātou te maua i le ola. O le tala e au mai ai le file mu ma le nonofo whearwhani. Tātou mawhau pēa i le nei vai tau ma le tātou sāwalinga. Ua tātou iai le vai tau o le popole ma le mautonu. O le vai tau o le whesilingia o tū la whono maona teu teunga. Ua le o ngatasi ai le futia ma le umele i la ngona ma manatu o tangata lauteli. Pei tai o le nei tae au. Ua o ngā le toe wha manatu mai o le apostolo. Tātou te toe tepa taula i ai. Pe le o le vai tau ea le nei tātou te toe ma natu ai le mamalu siri ese o le atua. O le mamanu o le atua e i loa tātou whai unga whai ma filifilinga tatau. O le mamalu o le atua e atangia i lo o tau soifua au auna ma se ola whaatau waa. O le mamalu o le atua e tūmati. Pe a tātou savadia le ami o tonu e pei o ne iailo na taunu unga. O le upumoni e lea o ia e le matapia le mania. A tau lama o se wha manatu mo i tātou umai le ne tae a fau. O le mamalu o le atua. Ua tūmati e ma e le to e tau whesiringia. A o le tātou ngaluenga, o le wha i loa ia tātou ngaluenga, ma lo tātou wha atua tuanga, le mamalu siri ese lea o le atua. Aua ne i wha atasi na ina. Aua ne i tau wale ina. Aua foi ne i ino sia ina, le mamalu o le atua ona o tātou. Tā ua leo le whaamanatu o le apostolo mo Korinito. Ia tū mau i le tala le leia Yesu Keriso, o na lātou la ngona ina leo le awai o le anganga o le atua i taimi uma. Whapena foi i tātou i le netai au. O le tele o lo tātou whaatua tua ma tū mau i le atua. O le mawhana foi le nā o le tātou mawhtanga ma lona anganga. Taula i pēa la tātou wa ai le ngaluenga whaaola na whaia Yesu Keriso mo le lalolangi a Atua. Sa ola i le tūlafono. O le tūlafono fo'i na avea ma whaalave i lana ngaluenga tā lai a o iai le lalolangi. O le tūlafono na o ai lama i na whaalataina o ia ma avea ma la o le uia o le maliu ma le oti. I le sa tauro matanga ma le to ilalo. Ua mea o se whaasalanga matu ia. Peita. Na toe tū manu malo ma whaato i lalo ina le oti ma le tūnga mau. Ina ia manu malo lo na lofa i tangata ma le whamoe moe. Ia tū mau pēa la tātou mawhtanga ma le atua. Pe a whai tātou te tū mau pēa i le ami o tonu ma le whaatua tua i a te ia. Ia manu ia tele fe au ma la masinga ne yaso i si o tātou atunu. Ma ia tū mau pēa i le atua le vi inga, le wha manu ma le wha netanga. Nei ma se ia o i le whaavavau lava. Amen. Tātou vivi i le atua i le vi inga e lua. Lua le vi inga o le atua tātou te vivi i ai.